ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ 114 ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ procedural knowledge ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯔ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯐꯖꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄꯒꯦ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ grammatical form ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯕ 115 ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ नंबर 1 रिसेप्टिव वोकेबुलरी पास क्वेश्चन निको मसे 116 दा लोन लौसिन बामसुंग लोन तमगी पोकपदगी यौजरकलब हाइपोथेसिस हाइबसि करिनो नंबर 1 से देबा मसिना थाजै मदुदि मियोबा खुदिंमक पोकपा मतम लोन की ज्ञान की मपु ओय 117 नमु यंगबिरो कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट हाइबसिना खंगलिबसि करिनो मसिगी आंसर ऑप्शन से 1 को language input sing madudi information da pandam mityeng thamba 118 da karamba educational darshan na pili basibu sogat page hai ko hana digi paring nai na chathaba matam bi asigi mohutta learning environments ki matam bi khudam oina real world settings na traga case based learning season hare 4 constructivism 119 institutional writing gi manung channa leitabadu makhada piribasing asidi karamano institutional gi over writing de chandabu ko adudi notes of condolence haise number 3 se text amagi apunbagi oiba kupsin bami yeng ama phangnaba bhani na article ama parami si kupasi ama text amagi apunbagi oiba kupsin bami yeng kari gumba ma mane yeng doini ba text gi manungda aduna si scanning mayam video se kano tawbane ba full semaga namaga matat among tatlaun talaga leramaba loram dai sida adu kini mayam aduna koina hoji khange madudi koigi sigi language 2 1 oiragati kano gi english ki 1 duga dum mana jadoine ba aduna answer ki je koina ne english ki duda ki dum ye question mana bani na yengaga check adum tawba yaeba aduna English ka Manipuri ke se adum manare ngasai comprehension du katane ba mana drise manare hai dana manaba ani do koine exam da op tawdi yaroi ko ama manaraga ama du dum khum doini dana si je question do dum yengbiyu mem aina haji gyan ta du question du yengbiyu duga yengdu se adum adom na lawriba paper 1 language 1 adai English ki su language 1 adu yengo 2 lor ko su adom lawribe Manipuri language 2 ju yengo adu English ki language 2 ju yengo adu question ni du sap mana leram ne ko adu da haningi se ai haningi si ne do mayam la adum question da pare hi gyan tarani adu maside koina taw yari se amana re khangabani na aina Manipuri ki di answer ki je pak tholoi habidi phangde dana aduna English rom da gi ani yenga ai gi answer ki do check to yai habani da aina haningi se mayam na sembiro habigi ai ju sing me han gale khang mo ju hen gale thank you everyone aduga aigi score kari kra ai kaya mu am phangda ge so video ama ka semjar ki ge ko ma adu mu mayam ngai minar se aduga yeng minar se ai kaya mu phangge khandak si kano yodoi ra qualify oidoi haibagi video ai isa gi do dum ai check tawjara ai kaya mu ai gi mark score do kya tawge to ai dum mayam da sum yeng minar se mayam sum aduga koi mit akong eminasi CTET si kshuyam lobe exam nati adum koi mayam adum si lantok mina se haidar thank you